Сажда ниети. نويت أن أسجد سجدة التلاوة متوجها إلى الكعبة خالصا لله تعالى. الله أكبر. Алла Таалага чын ихласым менен жүзүмдү Каабага буруп, тилават саждасын кылууга ниет кылдым. Сажда дуасы. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. Аллахым, сага сажда кылдым, сага ишендим, сага моюн сундум. Жаратып, сүрөткө келтирип, угууну, көрүүнү берген улуу затка жүзүмдү саждага койдум. Эң көркөм жаратуучу Аллага бардык алкоолор болсун.